وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga uripnu Allah at tumatanding matano sa pamamakingan na udamakan darainun si isagyang kaiya kalilimutano urasay ni taditano akap kulimutano si kuuman na pitugoy kuuman alungan na salasa pagpanglitan si iku Allah tatap niyan kung mga pusutan wagyang kutwa taufiq na wagyang kutwa katatrang si iku diitano kaprumasay makapantag si sagyang kaiya agamatan o agama Islam ayamataan na sumapya na ipagpumamilian ng Allah sa kanabalang na tao na ipambagayron Allah subhanahu wa ta'ala. Sa din sa tao ay bagayron Allah agyang kutwa mapya na panalamat si iku Allah kaysa sa kanyan kumyapili adiyo itan wallahu ta'ala si iku mapya sapman sa tao miya awato nagyang kutwa mapya na pamakot sa kapakambilingan yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala kaanon mibagay Allah agyang kutwa mapya agyang kaiya kapakapo magpadatanokman si sagyang kaiya masa kakalimutan sang kaya mapunto kauras na ayay niya mapipikirtan o ambugantan sa usayan na giyang kaiya makapantag si iku kabinasaan utamok udi nagyang kutuwa fitnah kitaling umarkatano o anto na iniba na tamok giyanan isabab pada samala kumangalim wallah uli na pada kumangalim wallah amala si kumangauri penian nagyang kutuwa kaya begirun wallah subhanahu wa ta'ala sa patumutamukan si kudi ini nakapagintaw si sagyang kaya dunia kagyang kaya tamok na padaya si ku mga parahiasan si sagyang kaya dunia. Giyutu sabab pitur wallah subhanahu wa ta'ala atigyan manai al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya so atig manai wallah so tamok na gusto mga muriyataw na parahiasan na si iku kawyag-uyag si iku dunia giyanan ni sabab kagyabiyun nakatan wallah agyang kaya tamok aparahiasan na kailangan aditano si imabiray na guditano si imabarayat kagyang kaya tamok na ayas sabab akyabaluyon wallah alimu si kuditano kapagintaw ko kawiyag-wiyag si sagyang kaya dunia na antanurun makwa agyang kutwa kinanglantan ko kapapagintaw tano si sagyang kaya dunia na anmapi agyang kutwa kisusurungan tanong si sagyang kutwa di tanong kang galabaka si iku simba tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala giyanan so Allah ta'ala na pagpumanutulun yan agyang kutwa kaya baluyan yan si isagyang kaya tamok alimu si iku uripunian na sampurna si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayakatur wallah natigyan manai wa wajadaka ailan fa aghna miyawa misqating miyawa kanian
miau makanian amiskin nating mana iwallah na piyaka kewasakanian ini begini arkagiang kutua kakawasaan si sagiang kaya kabupegin tautan si sagiang kaya dunia so gitu sebab aso Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayat ita dirun qatir Allah kia panutulun wallah samyau maskanian wallah miskin udina pubri na piyaka kewasakanian wallah na aya ma'anaw to na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyaswat sakanian si sagiang kutua bagian ini begirun wallah subhanahu wa ta'ala sa kena ubaya ma'anaw to na mikawasa Rasulullah amada kala agiang kutua barandian urina agiang kutua patemutamukanyan si iku di inian kapagintaw si sagiang ke dunia kaso Rasulullah naway din nakapitir wallah asakanian na miyawma wallah miskin na piyaka kewasanian na kanabaya mano to na madakal sakanian itamok madakal sakanian barandia madakal sakanian ipangangayaman madakal sakanian ibisaya kas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakdaki na ikaw na amadakal barandia si kudi ka pagintaw si sagiang kaya dunia giyutwi sabab wallahu ta'ala na di inian pamanutulan na giyang kutwa kababalu ya giyang kaya tamok pakabiray kudi ka pagintaw si sagiang kaya dunia sa tigmana wallah subhanahu wa ta'ala zukina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب بتروا الله تعالى تجر مني ini pakabire urina ini peramanis kumangatau ini peramanis kumangatau agiang kutua bubaya si ko kebayaan amang abai nagu mga muriataw nagu mga patumutamukan barandia apa penimoon bulawan anta akapirak wal khailil musawwama nagu ya makna niyan na kuda akita tandaan wal an'am nagu pangangayaman wal harth nagu babasuka dalika mata'ul hayatid dunya gianan na mataganan karimbaran mataganan antun ini bana sagad akapipi ginawa si iku kawiyag si iku dunia wallahu indahu husnul ma'ab nas wallah subhanahu wa ta'ala nasirkan yang sumapia akan dudan udina kelimudan pia manutud wallah giang kaya antun ini bana piti barangan apa temutamukan si sagiang kaya kawiyag si sagiang kaya dunia na mataganan na sagad akapipi ginawa nagu parahiasan si kudi ka pagintaw si sagiang kaya dunia ayamatan na ayat itu mapia akapagintaw nagyang kutua katugalintan si salungan amori akaparulitan wagyang kutua balas api naguntamanan tanu kudi tanu kapagintaw si sagiang kaya dunia gianan inuaya inutanwaya pupumanutula agiang kaiya makapantag saya kami abaluy manaya ayamak nanian na mamis apa karandang walang alang nakibida ini sutaw nakagaw niyan sutaw si sagiang kutwa di niya nakapananadmi si ikwallah subhanahu wa ta'ala kita luga agiang kutwa bubayayan ku dunia na kita luga agiang kutwa bubayayan si ikutamok na kita luga si sagiang kutwa bubayayan si ikulangwan taman na kelipatan yan agiang kutwa mala asasamuran yan agianan so kapri para duwi si ikukatugalin si isa alungan amori gianan isabab miyapanutul si iku sahih Bukhari apitru Umar radhiyallahu ta'ala anhu atiyan manay dinian pamanganin ci iku Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inna
la nastati'u illa an nafraha bima zayyantahu lana. Ya Allah, ating mana Umar na mataanas kami, nadaag kagami ay pesunurami, arwar si iko, api perasa nakar kami, uri na ini peramani sekar kami. Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fi haqqih, na qad nanakan, ya Allah, na sakan na pengening kurka atigu Umar radhiyallahu taala anhu amakang gestuaku uri na manggestuakan sutamu kay ni bugeng karakan si iku patut apeng gestuanon gianan sa Umar radhiyallahu taala anhu adinya nan pamangnin ci ku Allah kaib kawanian obas kanian mabiray aging kutwa tamukian naib kawanian obas kanian mitanuga si cagiang kutwa bubaya kopiti barangan apara hiasan kuti ka pagintau si sagiang kaya dunia gianan isabab mangurip no Allah way din ka ini bagay rakatan Allah alimu agiang kaya pati mutamukan na usaran tanu si sagiang kutwa ikasusuat wallah nagu panamaran tanu mabalui agiang kutwa di tanu nakapanimu udi nagiang kutwa adi tanuru nakasukata na mabaloy ay antap tanu nagumala asingay tanu na mausar si cagiang kutwa ikasuswat wallah ami pakawidatan waluto tanu ko kapakataling umatanu si isa alungan amaudi gianan giang kaiya tamok na dua-dua kausaran saya uding ka mausar si kumapia na sing ka kausar si sa agiang kutwa marata nagyutu ikiatirwaun wallah subhanahu wa ta'ala atigian manay innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim mata nating manay wallah asumanga tamukyo nagsumanga wataiyo na tapanganan apo na si ikwallah na swallah naron mata tagu agiang kutwa balas amala gianan amay kagiang kaya tamuktan na usaran tanu si sagiang kutwa ikasusuat wallah na ditanu niyan magawi si sagiang kutwa ditanu kapanun wa tanasi wallah subhanahu wa ta'ala na kebaruyanan alimur katan wallah akaparulitan wagiang kutwa balasian si kukatugalin tanu si isa lungan amuri giang kaya to tamu kena pedaya ku mga fitnah udi na pedaya ku mga tepeng wallah si iku di kapagin tau si sagiang kaya dunia ay petepengyan si iku miarat tiaya na sukainutan ako mga tau giang kaya kiptepengan wallah si sagiang kaya patumutamukan na kainutan ko mga tau ipapakasabaron igira man ito amay ito agiang kutwa miyang bagian yanon na maynot agiang kutwa mga tau ipakasabar si sagiang kutwa kay ito bagian si iku di kapagin tau si sagiang kaya dunia gianan ikatirun wallah katirun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atiyan manai inna likulli ummatin fitna wa inna fitnata ummatil mal mata na tigman ay Rasulullah uman ipagtaw na adna tapangay susugatun wallah na mataan aya fitna udi na tapang egiyang kaya ummata na tigman ay Rasulullah na sutamok nalani man agiyang kaya mo ulawlatan si sagiyang kaya niya sabab si sagiang kutwa bubaya ko tamok napkatumo tawagiang kutwa tamok kaya na di supagarian napkatumo tawagiang kutwa tamok kaya na di suluksian na gusto mga murya taon niyan napkatumo taw aayan niya na pagkasimba agiang kutwa tamok kaya na adi sukad na niyan giyay mo ulawlatan si sagiang kaya di tano kapagintaw si sagiang kaya dunia sabab sagiang kutwa kamis agiang kutwa tamok na din pangilabutiyo taw wanto na ay kesukatian apa temutamukan pudi kapagintaw si sagiang kaya dunia pun sa halal anta pun sa haram naginan duan-duan yan sutaw ang masing-singang irong yan si sagiang kutwa di niya nakapagintaw ku dunia sa di niya nakambuban uga si sagiang kutwa tamok ay ikakamun si sagiang kutwa kapakauman yan si salungan amori sabab si sagiang kutwa dan yan kausara si sagiang kutwa ikasusuat wallah subhanahu wa ta'ala na ayapan ubasiin ka usara si sagiang kutwa rarangit ay kararangit wallah subhanahu wa ta'ala dito sabab asu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu na
rahimahullahu ta'ala na ayakat ruyan na tiyan manay. Ubtulina bidarra'i fasabarna. Ini tepang rakatan wallah agyang kutwa masimpita kapagintaw sa agyang kaya dunia ating Imam Ahmad bin Hanbal na miya kasabartan. Miya kasabartan watigyan sa agyang kutwa kini tepang rakatanuro. Wabtulina bisarra fima wabtulina bisarra falam nasbir. Na ini tepang rakatan wallah agyang kutwa kaluluag udi nakapakaluluag akapagintaw sa agyang kaya dunia na datan makasabar. Ginan aya mana napkugugatan aditano di makasabar si sagyang kutwa margen aditano kapagintaw ugi na si sagyang kutwa kaluluag ira katano naditano pakasabar ditano kesabar agyang kutwa sa kamay tutano ditano kesabar agyang kutwa ditano manggesto si kulalang wallah ditano kesabar agyang kutwa kakilbati kutamo tano sang gulalan sami pupumagay tano si mga miskin udi na anto na iba nakapatunggu si tano sa sakatay pumagay tano si sagyang kutwa kipakakikinanglan udi nagyang kutwa miyatan apitir wallahu ta'ala ang baganon si kuwaya maknanian na kikabenaron si mga patumutamukantan gianan isabab agyang kaya tamok na ipagisira katanwaya si salungan amori makataling matano salungan amori na ipagisira katano agyang kaya tamok katano apiani mutan kudi tano kapagintaw si sagyang kaya dunia pituro Nabi sallallahu alaihi wasallam atigyan manay la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna di kesagnat di kalakat agyang kutwam bela apalo uuripan kukapakataning manian si salungan amori sa taman sa dirun miisa o gyang kutwa umurian o anden yan riyunot anden yan riyunot agyang kutwa umurian wa an ilmihi fima faal naguso ilmu yan wan tunay kiyang galbakan yan yun kiyang gulaulaan yan yun wa an maliki min ayna tasabahu wa fima anfaqa naguso tamukian o anto na ayo kita kaya sukatan yan nun anden yan na pinggasto agyang kutwa tamukian wa an jismihi fima abla nagugyang kutwa lawasyan anden yan ayam nanian na riyunot agyang kutwa lawasyan ipagisyar katanwanan si salungan amori yang kaya tamok tanong anto na yung kita kaya susuka tanuron ini pangakal tanong sa tao antaka ini pamina sa tanong sa tao antaka yang kutwa kaya suka tanuron na pun sa haram antaka yang kutwa kaya suka tanuron na ini panalimbut tanu udina antaka yang kutwa kaya suka tanuron na ini gagasab tanu pinggagasab tanu si iku mga tao sa kinwa tanu sa diuntol antaka si kaya suka tanuron na legal aka susukat asi tanu piakang gulalan na si iku yang maknanian na okit agama tanu agama Islam ada makaukit sa haram ipagisir katanuan ng salungan amori makaligtas tanu sa giyang kutwa ayaman niyan na kipagisir katanoko o kita kaya suka tatanuron na ayam mana kedan calatan way pagisir katanu na anda tanu pinggis tuwa giyang kutwa tamoktan upamana niya kalidas kan sa giyang kutwa kaya suka tangkaw tiga mindiga-diga nga kau na legal da abak nino kita na haram da inakalak na tao da agiya sabakan na atamok da pianalim butak na tamok da piana muka kena kandarmat da piana muka kena ayam mana niyan na nganinsan apun sa haram betan na kasi gitu miya kaligtas karon na ayam man ay pagisir ka na andeng kaping gusto agyang kutwa tamok ka anto na yung kita kiyang gusto ang kaon ini gaya gumayang ka ini abuduga si kumanga padadarmat ini abuduga si kumanga panginginom sa pakabarag ini abuduga si kumanga tao apagpagusaran ni ransi ku haram anta aka inusaran kaon na sa mga seminar mga turil mga madrasa mga masjid sa mga miskin sa mga pobre aki pakakikinanglan na si sagyang kutwa upaw nagupo na ka
miyausar si cagiang kutwa ikas suat wallah gupu naka miyausar si cagiang kutwa lalan wallah na sabnar amia guntungka miyakwangka agiang kutwa singa yung amapya nagusimalaw abulawan si cagiang kutwa kaya panamukka si cagiang ke dunia makaw makasaaluan amurina mala apragunan naka amin ipakawit akarualuto ka kung katugunin ka si isa anungan amuri ginan ikailangan pagpakaligtas tanu si sagiang kutwa mga tapang ayama na niyan na ini tapang rakatan wallah subhanahu wa ta'ala dito ini tapang rakatan wallah sa ikunita no kapagintaw si sagiang kenya so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitruyan at tigyan naman qumtu ala babil jannah fakhana ammata man dakhalaha al masakin sa kadating man ay Rasulullah na miyakatin diga ko at tigyan na si ko pantag upamintuan na si ko surga na ayat tigman ay Rasulullah amadakal amyele kan ataw ko surga na mga miskin gito sa mga miskin abarasim basi ko Allah miskin ama susuat ti sagyang kutwa bagian ini bagayron wallah subhanahu wa ta'ala sa kanabas kanian ikaminan kanabas sa kanian didangin si sagyang kutwa bagian ini bagayron wallah subhanahu wa ta'ala kasasalamatan yan sa wallah subhanahu wa ta'ala ginan tao ayam na niyan na kadakalan ko surga giyang kanan ang mga miskin na bagian kutwa miskin ka miskin sa kanya na takaburupan kapag na nakupkararangitan wallah ay yakon amada kala po makasun ko surga nagyang kutwa mga miskin ayama na niyan nasiran na mga barasimba mga sasabar si wallah subhanahu wa ta'ala nagyanan ayama na niyan na kailangan atunay ni ba na diyang kaya mga ginawa tanong na mapagpakasabartan si isagyang kutwa bagian ay ini bagian katan wallah masuat tanong si isagyang kutwa ini bagian katan wallah subhanahu wa ta'ala kaantano di makapangalampas antano di makapenubra si isagyang kutwa taman wallah antano di makapangagaw sa tamok o sa lakaw rakatano naguan tanong di kasalimbuti sa mga tao yun sabab asu Nabi sallallahu alaihi wasallam na pada katiruyan na tiga naman yakbaru bnu Adam wa yakbaru ma'a husnan pagpakatuah udi na pagpakala sumbawatan ng Adam na pagpakunutom panatig man ay Rasulullah pagpakala agyang kaya dua pagpakala unagyang kaya dua adun agyang kaya dua pagpakunut agyang kutwa pagpakala agyang kutwa mo riya tao Adam hubbul mal wa tulul umur aya pagpakala si sagyang kutwa aya makna niyan na antunay ni ba na muriya tawadam antunay ni ba na pagpagunuton si sagyang kutwa kapakalayan nagyang kutwa bubaya si ikutamok nagugyang kutwa karawa ay din aya makna niyan na diyan na di magunuta si iku antunay ni ba na mbawa taano Adam kapagpakala ay din yun nakapagpakala mabuag yung kutwa bubaya yan si cagyang kaya tamo sa taman sa api apa na di manatiman anapasyan na di ini ang panamapagito magyang kutwa kelaban yan ako di niya nakapagintaw kulong niya malo ni man yan pupando pati lain man nagyang kutwa may panutula sa katawa mama kagidis kanyan sakaratul maut di manatiman sa napas na di nagtaro nagyang kutwa mga padiyan tigiran manay sabut na ka sula ilaha illallah na ayat ini yang matru na tigina antawa arkanwi pemasa sadini sa kadabuman adini sa amini begua ayat makna niyan istakak yutwi karina si sagyang kutwa ayat makna niyan na kini taluga agyang kutwa bubaya si dunia bubaya si sagyang kutwa aantunay ni bana patumutamukan si kudika pagintaw si sagyang kaya dunia nailay ni mo nagyang kaya kapapagintaw tanusang kaya dunia yang kana na mga ingida Arab na aya sira na namay ilay tanong kira na sisi kira na gyang kutwa madakala kakawasaan gyang kutwa pagkailay tanong sisa gyang kana na mga ingida Arab ngayon ito
nakaya sa salamatan niran su Allah nakana bagi buah kamu balu yagin kutwa tamu kiran amala udi nakana bagi buah kamu balu iran amanga kawasa kabara kapenagian kutwa tamu kiran antu ni sabab itu nakaya miangin tamu siran min dega-degang siran nadi siran mabubelag sagiang kutwa taden tadmiran ku Allah sisi siran sagiang kutwa mga degangan iran sisi siran sagiang kutwa ayam makna dia nabang pisinairan nakata tadman iran panas Allah subhanahu wa ta'ala nilai di mana susuan irananan andid ni kau mau waktu nakialak ba na mga tinda sa pulo pa na kamino to sa daw nakapagbangi nalik ba na su tinda na ayam pinakaminos na andid ni kapagbangi ron nalik ba na su tinda sisagiang kana na mga ingdarab nabasiran miya nga lalapis da apya ikadak la kustumiriran kama pupuno punagiyang kutwa tindiran apa mumulan agiyang kutwa pamumuluan agiyang kutwa kustumiriran na andid ni kapag bangiron na miya kagiraw siran aliw kanu ka piyagbangan naupama ko sira katanu sa maranaw natigitan wa amay pasi kanu gunya na mga kustumiraya ayam mana niyan na gupu na ilakabiyag yang kaya tinda napakali wa mga kustumiraya paratiya ka sa tibunong ay surat wallah abagyan ka kung di ka pagintaw sa giyang kaya dunia na di na mako sa lakura ka giyang kutwa pasaya na ka ini bagay ka wallah imbagay ka wallah si sa giyang kutwa gawi na apiapan mana martun dangun kukadin si sa giyang kaya dunia na di na mako agiyang kutwa bagyan amya pasada ini imbagay ka wallah subhanahu wa ta'ala nasikiran basiran pupangalalapis basiran pengalapis sigira manutua lekaban agiang kutwa tinda sagiang kutwa pamumuluan sewaktu igira lungan na Jumat dah kileka tinda no malaka umadi sana di mga pasti sagiang kutwa ayam na niyan na anto na ibana tadun si wallah piyakam barakatu Allah agiang kutwa tamukiran nasira katan asih kemara na perperkir si sagiang kutwa tinda niyan tata menganian untuk danian pepegebangan na tata menganian pun api ada kostomer tata menganian pun dia ada pas waktu dia maka sembayang nani mana yang mawi kapaka pemberakaton wallah si sagiang kutua tamu kian giang kutua degangan dia malak tanto agiang kutua ibu begaitan walugar si kudi itano kapagintau si sagiang ke dunia nilai ni uman yang kaya sumi agada antu na inibana disimbir kana ba iman tubo uman din disimbir na ayat na kalilid na amay ka karamigan su disimbir na pkedaan sa tao sa mga masjid gira Jumat ano ketang tata mga nila nagiyang kutua paputukiran tata mga nila nagiyang kutua ayaman na niya na mga turututiran nakalipatan nila naging kutwa katur wallah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' hey tusirano tu amya maratiya na igira ay ni pananawag agyang kutwa sambayang kwaluman a Jumaat na pagapas kano sungkano si kutaden tadem ku Allah agi tu susambayang sungkano si ku sambayang wadarul bay' nagana tini wagiang kutwa kapusay nasira katanuna ayap kita kebiru tau na madakala iya tau na kelepas so pasayan kelepas atigiran so pasayan na madakala iya tau na ada pun na masalah aketo na kau na pagawaan yan sudigangan yan na sobra sa kakatan na daulo niyan maka masa masjid na kakuan yan na sinta suima maka tingin sunari siya kaya matasi kapang tuba amada kalau tua postomir giyan ni mau ulaulatan si sagiang kaya di tanu kapaging tau sagiang kaya dunia tanto amala agiang kutua kia barayatatan siku tamuqtan ya ayyuhalladzina amanu
la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei susirano tuamia maratia na ubah kanu matembang umanga watayu nagu sumanga tamukiyo san kutaden tadem ku Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kasadin sa tao ang gulaulasan nasiran imanga tao am yang alalapis. Api aki ikal am labang kaun na aya pipikiran kana sakay pagkawiswisan ko mga tao. Sakay daw na niya am lapis. Da am pesan yan si sagiang kay Disibre. Kaya tiutong ka agyang kutwa amal ka. Si sagyang kutwa katatamangin ka, si sagyang kutwa dagangan ka. La hawla wala quwata illa billah. Giyay isa. Ayamak na niya na pumulungan tanong. Si kulita no kapagintaw sagyang kain niya. Tama na si mga madrasa. Giy petero na si itano di pamanutula sagyang kaya pesembran. Si sagyang kaya sumiyagin dira kami alungan na sabtu agwahad. Dagiang kotwa murid tamia sobraso na mga sa murid. Nakau tua ayam ya so usab ada kumanga guru ami. Namanya apakah susul iran so mga murid iran kada mapumang do iran kada mapinakataw. Mantono to. Ay mana namanya tumu. Agiang kaya antunay ibana may to asui tanah para hisan sa giyang kay dunia adi giyang koto adi ka panunwatana si wallah ninaku na mamagitong tanwa pire miala batanon betad na ka sa ayama na niyan na miala bang kaun nagatusan gibu miala bang kaun nagiyang koto ati asembi ang kaun na si sa giyang koto jumaat ka pakatapalunanan naku na ubaw na ng pakatapala agyang ka na miyalabang ka betad na ka sa miyalabang ka upan na isa ka milyon nagyang kutwa kini baga ka nakakusamba yung ajumaat no pakatapalo no to si isa agyang kutwa ka pakaumang kasalungan amori nari na ino kaini kataman sa dugangan na kain api sumbi kaun tuwalungan na jumaat nato na isumag ka tiga kagyang kaya madakal na customer napakalapas siran na diyo ko makapasa nakalapis sa kupman antong na itito miya lapis ay itito miya lapis na giyang kutwa tao amya sembi iyan agiyang kutwa taden miyan ko Allah si isa giyang kutwa ka may tuwa ka ba kasibisibiyan kung ika pagintaw si isa giyang kaya dunia may tuwa kasibisibiyan kung ika pagintaw si isa giyang kaya dunia. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat katiruyan dini yang teru na mga sahaba radhiyallahu ta'ala anhu apake pupenanggilaan niya nakiran agyang kaya kapa kabinasa ang kaya tamok kababano agyang kaya tamok atapang ako di ka pagintaw sa agyang kaya dunia na ayat katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam natigiyan na faabshiru wa ammilu ma yasurrukum pamana pakapian niyo sa ginawa niyo na agway amaran yan na pakapian niyo sa ginawa niyo at tigman niyo Rasulullah agyang kutwa ipakapian ginawa niyo at tigman niyo Rasulullah fa wallahi lal faqra akhsha alaikum kaibat na tigman niyo Rasulullah kakna uba aya ipakala kakarkanu at tigman niyo nagyang kutwa kapo pubri walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum kamata na tigman iyo Rasulullah ayan na tigin na pinakaipakawa na karkanu na ubar kanu makayat so para hiya sana si kudunia sa lagi dukia kayat yan si kumyaw na aniyo fatanafasuha kama tanafasuha na piyagura-dura dan iran pisu sakuya aniran sa lagi udinirun pisu sakuya ani watik mana Rasulullah talagid ato na ibadah kaya sa kuya iranun watulhikakum kama ahlakathum nagukubina saang kanunia na sa lagi dagyang kutwa kaya binasa inyang kiran so Rasulullah nakanaba ayay pagkalakiyar katanong na baka iya kapubritan ayay pagkalakiyar katanong Rasulullah
na ubarakatan uben makayata agiang kutua pakabirai si ku dunia na pagura-dura dan tanudan sa lagi du kia pagura-dura diru nagiang kutua yang mau una antan lama nagiang mau ulatan sagiang kaya dunia kia pagura-dura di tanuru kaginan tu di tanu iter una ko miauna sagiang kaya miauna pitogo ya di tanu di iter una miakwa ba sagiang kaya meranau atalpi-talpi na mau na ako mamarah yun ni mau ulaw ko kapagintutan kami sa dunia penginunan kay api kami alapis asar buka makapusaka asya kyo tu na dinian maku agi ang kutua customer ka ini mano to agi ang kutua kami sagiang kaya para hiasan si sagiang kaya dunia mamu miaswayan na sabab ko niya binasas kanya ng tamukian na mindegang sa siyabu minderamat peteya sa luto peteya sa swertris gini miaula na nadino nakeda agi ang kaya kapanganggan kapanakub giya kekali lidit na ya api aso berasam bayangan na makairak sama noko na may lengan nandini ko na miya kadilong-dilong roona gini mau ulaulatan sagiang kaya kapagintutan usang kaya dunia nah nanto nama mi miaswa miya kalawlad ka priba miri ba umanisa kasar mo makatamu naginan cukatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam adunay katiru Rasulullah tigin manay la ya'tiyanna 'ala an-nasi zaman la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halal amin haram pakataling madin sumasa ko mga tao ating Rasulullah ada din na alabu to tao sa giyang kutua kiyakwaan yan kung tamukian puunsa halal anta ka puunsa haram gina ni mo ulaw na nilay naman naging kaya itano kapagintaw sang kaya dunia sabab ko kaya sa kuya si eko anto na niba na para hiasan ko dunia na kiadaan din na sa labot sa umanisa sa giyang kutua di ini na nakasugat punca halal anta ka punca haram kia upis-upisa na ngari mga ulama sa dila nakapagusaya si sa giyang kaya haram na bud mabupetra ba mga maranaway ay mananian na din na bakiran pelambasan awasiat kapian tunad ni Ikidion na aya panapkinig ka kung mga tao na kiyarayaan kiyaliludad na wasiatay kiyarayaan kiyaliludad na aya mananian na di tabukilay baad na pakararan si sagiang kotwa di tero ng mga ulama na nagianan isabab aya mananian na aya ko natitwa kawasa nagiang kotwa tao amiaswat sa kanyan si sagiang kotwa bagian ini bagian wallah api apa nama itu ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigian mana qad aflaha man aslam sabnar ami tegumpia so tau ami mbayurantang waruzika kafafa naguri niskian wallah samiyakati kupun miyakati kupun lagi yang kutwa rizkirun wallah wa qanna'ahu Allahu bima atahu nagu miyaswat sa kanyan si sagiang kutwa inibgirun wallah naman na di makang gulola so tau sa di mapia kagiang kutwa ayam nanian na di inian kaketidak ko tamok si ku dunia na giang kutwa di sekanian masasuat sa giang kutwa ini begiron wallah abagi ano ko jika pagintaw ku dunia na gitu di nian di maketidak sa mga pedian na miyani mo sa tamok na din na labut yan pun sa haram anta ka pun sa halal tumud naki so tamok asalan pun sa halal adigiyang kutwa tamok kay sa kamilyon pun sa haram di ibanwintan wa adimatan kuritan o kapagintaw si sagiang kaya dunia bitaro Nabi sallallahu alaihi wasallam laysal ghina an kasratil arad kenapa tingin ubaya kakawasan nagiang kutwa kada kalibaran dia kada kali itamok kada kali kasangkapan kenapa begini di kakawasan ating mani Rasulullah
walakinnal ghina ghinan nafs. Wait nating mana ya Rasulullah ayat itu tigian kakawasaan lagi yang kutua di kapakap kinangalan ginawa. Mana niyan na miya kakwa ka sa magatus, alhamdulillah. Miya kakwa ka sa dugatus, alhamdulillah. Miya kakwa ka sa talugatus, taman sa kalaian, alhamdulillah. Gina ni titwa kawasa. Karena bagi yang kutua miya kapal sa 20,000 na tigina misubran na iya pasayan. Mapasan. Ha? Uwi na Peter wallah la in syakartum la azidannakum. Upama kung manalamat akan wating manay wallah naku pagumanumanang Quran. Pagumanumanang Quran. Taman sa ayam anan yan na giyang kaya tao na din napakapuno si sa giyang kutwa ato na inibana pisembaan yan. Arwar si sagiang kutua katong kupian si sagiang kutua kalupaan. Dan na pun pakapuno. Ha? Igira ko na bagay nakapansoto. Ano man eh? Igira pa na ko na kigudo nakapansoto. Pumagay na ka sa sadaka. Igira ko na duwagang kaniya sa magatos na eh. Sige na biganta niya pa na. So pupunta ko tamo kiyan. Dan yan na rin manumani. Upang makagito na miyan alamat ka ko Allah. Pakang pemberakatan kau tu Allah subhanahu wa ta'ala. Hitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigena ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifa wal khamisa in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Mia lapis na tigmana ya Rasulullah agi yang kutua uri penuh dirham, uri penuh dinar, uri penuh ayam dan yanna, mga dinis, padagang untuk sadinis, in u'tiya radiyah, amay kabigan ka, nama susuat, wa in lam yu'ta lam yarda, na amay kadang kabagi, na jika suat, gini betatan, gini masusuatan. Saya sagiang kaya ditano kapag intaw sang kaya dunia. Pagpakaw maraka so pwede ka umawasa na umamaraka na di ganyan kuma. Kaya gitu. Biloy ka niyan, aya ay kasusuatir ka na giyang kutua, adnab ka sa supira ka. Nagyuti miya baluya, aya na niyan na, antunin iba na. Koneksyon yun. Gitu isa ba pa? So Nabi sallallahu alaihi wasallam na yakatiro yan natigin na. Isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Dua tigina ipkagud umbuatan Adam. Dua tigina ipkagud umbuatan Adam. Al-maut wal maut khairun lil mu'mini minal fitnah. Giyang kuto paganero na ipkagud umbuatan Adam na suka patay. Suka patay na ipkagud dan umbuatan Adam. Okay, nasuka patay na mas mapianan na si kumiyaratiya adi so fitnah. Mapianan si kumiyaratiya adi so fitnah. Wa yakrahu qillatal mal. Nagu ipkagu de penotau ubamay tu itamok. Ipkagu diam pen. Wa qillatul mali aqallu lil hisab. Ugi na dini na katawan nasukay tu atamok na giutui minus. Udi na pinakamay tu apagitong non ko kapakataling man yan sa lumanamori. Saan siya ka nakay tamok? Nakalapagitong na ka. Saan siya kay tamok? Nakaitapagitong na ka. Madiniwagyan ko ito. Kaya pakatamok ka. Napinggas tong kasi ikulalan. Wallah subhanahu wa ta'ala. Kanayin. Ayaw man yan na. Giyutwi. Tito miya kapa sa kapanam. Sige kung di ka pagintaw sang kain niya. Api apa naman ito? Agyan ko ito. Abagyan tanong. Atamok si sagiang kaya dunia na salamat ng tanong wallah kalimu iya rakat tanong to ay lain yaman agiang kaya good news Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigiya naman ay yadkhulu fuqara'ul muslimin al jannata qabla aghniyaihim binisfi yawmin ay mana niyan na bakasundat tigiya ko surga so bakasundat tigiya ko surga so mga pobre. Kau nasiran maka surga adi sumanga kawasakiran ginan sumya maratia. Bakauna
kau na makasud ka surga so mga pobre kum ya maratiaya adi so mga kawasakiran sa aya ka kunairan na saputol sa alungan ci ko alungan ci sa alungan na mo na ay katigi ko to saputol sa alungan na mo na aya ko na saputol sa alungan ci sa alungan na mo na aya ka tinian na 500 amin 500 giburagun 500 ragun ay man aniyan na so salungan sa alungan na mo na ayakatin yan si sagiang kaya dunia na sang giburagun nagyang kotoa sa putol sa alungan na mauri na ayakatin yan agina ni kakunaw mga publiko kapakasurugairan na ayakatin yan na si sagiang kaya dunia na 500 rabu giuti kakunaw mga publiko si sagiang kotoa kapakasurugairan na nagyuto ayaman na yan na baluin tanong agiang kaya kapupagin taw tanong si sagiang kaya dunia masusuat tanong si sagiang kotoa ini bagay na katanong wallah subhanahu wa ta'ala giyang kotoa antun ini ba na ini bagay na katanong wallah bagian tanong sa ikuli tanong kapagin taw si sagiang kaya dunia may kumamatay tanong nakanabar katanong pagunungan sa walay tanong bayaman na niyan na amay kami atay tanong na napakalalaan sa kubur tanong kay palabungon sa walay ka palabungon sa traka ka palabungon sa bulawan ka palabungon sa languan tama na kasangkapan na ka aram din di na mapangbulawla naapya po namang bulawlanan ilabungon na suwing bulawan na ka namiyakwa ka di man nakakadilungan sa mga tao na kaya tiran na kubang ka ito ka piyang walang nagyang po tuwa tamok ka initilo na ka pamana di no tumapangbulawla ay katero Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina yatba'ul mayyita salas aya kun anduluk kumiyatay ko kuburian na talo-talo aya kun anduluk ko tao si sagiang kutwa kuburian na talo fayarji'u usnani wa yabqa ma'ahu wahid na midulug agiang kutwa talo agiang kutwa tao sagiang kutwa kuburian na suduon na pembelingan na ayaw po patalim baga ko na sagyang kutwa kuburian na isisa yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amalu ayan dulugun na so pamilyan yan so tamukian na gusto amalian fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'ahu amalu nagyang kutwa pamilyan yan ang so tamukian na pembelingan siran sawalay na ayaw mo patalim baga ko na sagyang kutwa kuburian nagyang kotwa amalian nagyanan so tigo mga lukas tanwa andi inambero taw na ayadong kalabuan amay ka aya amala ka na mapia na ayar karo pagunong si sagyang kotwa kubur ka waya amala ka na marata giyutoy miptuna ka si sagyang kotwa kubur ka nawiyog tanupan sama na ya paginawa tanupan na di tanu katawan adi ka pumatay tanu di tanu katawan adi ka pakadan tanar katanu kapatay kau tu agi ko to pagaritan si Haji Yusuf miyawnad day ni mama kapilago katanu dani suwasiya tatanu inako buka agi ang kaya malilimu di sagi ang kaya rambul na adna dilun kiraw ta sagi ang to pakatun bugo Ramadan nakuna mamagitong tanwa kau tu agi ang kutwa pagaritan o miyo napakasurgan wallah baluin niya nagi ang kutwa kuburian asur miyo kasurgan nah napreparad mo yung tanwan andin ni katungkop tanong sa agi ang kutwa kubur tanong makapapantara sa lupa na miyaw matanud na sumaria andin ni kapakapapantara agi ang lupa na miya kagiro siya kumaso Rasulullah lumabang sinan sa tao na makapapantara agi ang kutwa lupa na ditiru no Rasulullah tigina ud'u li akhikum was'alu lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al iman tu ating mani Rasulullah na pangni niyo sa dua so pagari niyo nagupang niya niyo ko Allah apa kata kenaan wallah ay man tu nafsu marian da kanu puno tumakaganat sa giyang kutwa kubur nafsu marian din giyang kutwa tao sa giyang kutwa kuba ay nilabang ka
naliro pa na nasi ko kang ganatira ka umangatong na yung kanap kanagika agi ang kuto mga depekiran si ko kapang ganatira na ka pagpakagiraw ka ayno ako niyong ganate sa giyang kaedar pa tawan-tawan ada pada kanon bumi pagpada ka na suamal ka suamal ka nagiti sabab limpi yung tanong sa mga ginawa tanong baluin tanong sa mga tamo ko tanong asi ibu tataman ako mga 5 tanong kanabasi matataman ako mga puso tanong di tanong pakamba walay na sa tamo ko tanong si iko mga puso tanong si tanong butaman ako mga 5 tanong an makamba walay so parati ako mga puso tanong naguan tanong di pumbeloy ang mga liligit adi tanong kapiligitan so agamatan agama Islam di tanong mabaloy uri pan mga tamo ko tanong si iko di tanong kapagintaw sang kay dunia limpi yung tanong sa tamo ko tanong limpi yung tanong ginawa tanong puno ko kala ano nga nagugiyang ko tuwa kala abubaya si iko uraring ko dunia para hiyasan si sagiyang kay dunia para hiyasan ako patagutamukan pananggilaan tan ubatan mabiray si sagiyang kay pitibarangan abaran dia si sagiyang kay dunia wa hadha wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته